Kitheka mutegere weru TV ni ibwega no ntubo kona kanya kangi yake yako ithiro kiwatania batuki mubango ya nkombosha mithega ntuko chiondeti ya Jumapili itutuetie reito kwithira twikuretera nkono mwanya tia kuma kiotumiri bwanda wa chembo gita mwanko turo kwagira na bongi twatitu kwithira twikuretera talambe giotumiri bwanda wa chembo gita tala mwanya prape ithera beturutana na tutubatere kwithira tukiriaria uturo bukaria tebo kendo tiiri tukwebukana no tumiri bwanda wa chembo gita na tubatere kwithira kinya tukirianiria na tubaraba ukumite kiutumiri bwanda wa chembo gita na tukwirwa retwe ntere chia some wellness center antere chia kambakia na tukethia tukiaraniria mutaalamu egi utumiri bwanda wa chembo gita te mugeni akimothia babaingi na kethira akiturutana mantu mwanya yegie kinyanja chietu abure kwithira ikiringithwa kana ria muntu mwa utumira ndawa chembo gita bura kwithira akiringithia family yonthe. Karibu sana Dene. Bwega sana. Happy New Year. Happy New Year, my friend. Na nkwira ibwega sana. Tukwira Murungu ibwega. No ntubagwo twa kanya gaka kanarua, kumba kwana ntukwija narua. Tumba kwithirwa tukiambiria mwaka na gikeno giki nene muno. Na muthikiria wetu nyoromba kwithwa wetu thikirinya wetu mwiranere mwathani ibwega no ntu Murungu twete kanya na wini nkwira ibwega sana no ntubakuja kwithirwa wichiumia sana na TV ya Weru TV kuja kwithirwa nwita extra mile kugiria gwitana antu mantu jaja mental health kana ugima bumathuganio kana hinya mantu jambo gita mbono ukithithia shows mono inyogeta nturene na kuthingatana na antu nkwire hongera sana no ntu antu bakwenda na nibira mutegeri tora kompita wa Dennis Kidinji Muthomi ndi mutaaramu wa mantu ja jambo gita jambo gita kana ugima bumathuganio na inkwira Weru TV bwega na arwe wini no ntubagwo tiriongera haja some rehabilitation center ja kambaki tukwira Murungu ibwega sana no ntu kainya nkuma chumbita kumara na ara chiantu bara tumbite kwitha bagiteria na rutukethwa twina kanya jakaka na kingi na kionkwira ibwega sana no ntubwa untubu tukwariria na arwe mutegeri wetu erewe ritukugweta mantu jambo gita irethura ere nchobi irethura embo gita thigara irethura ere bangi irethura ere cocaine irethura embo gita inyeko bet kana kinyeko wona pindu chiogwati kana inyambo gita ya irio irethura embo gita ya wendo irethura embo gita ya religion mantu cha jonde ni untu bumba kwija kwa affect muntu maisha ne jawe na ninge na rura tugutegera atiri ni atambugiteje tumba kuga mbugiteje ni ija murimo jo family addiction as a family disease no ntu kinge kambira mutegeri hati mantu jaja kugwato ogwati rio kona muntu akinyo bi bangi na kithide mantu yonde tumba kugweta weni uti muntu wendete kugwato okombo na ka untupobo bweja atu pole bugatonya muntu utombone bwa wakiri ya kawaida ukiona ije kajorari musetho with the time untubura buka murimo kire akiri yeku na ningi jukanja kwangaratania ngugi ciaku jukanja kwangaratania usiano bwaku na endo baku jakanja kwangaratania ngugi ciaku na kinyogi mabwaku so at the end of the day go count bura bukwa thina kire uwe na mbere muntu romba kwitho etu thikaira na go struggle na mantu ya tukwariria mutegeri nkwire there is hope for you to heal and get better lakini nande kaingi muno wini antu barabetha kwithwa muntu atonyete kirikombo wa mithege eji tukwariria kaingi muno antu bathuganaia uju no ntu no withinene kithija Dennis nwe ugutumira nchobi mbuga kana thigara kana into bibinge na bio mwangaratania kaingi nyantu barabetha bena thineje bathuganaia untu bu ibwa wake as long as buga oni inkonyo na mbecha ciakwa as long as kinyandeja thaira nkeyanja untu bubu ibwa kwa butabatari kono ya mtungi kana ithine kwa tithine mtungi lakini narua tukejotegera ora ndiguru wetu ikari na statistics uri batu tukumbota antu baba ingi muno kirimantu jambo kita antu baratu to mwaka kirinchobi yake wini 3.3 million to alcohol statistics ija chejiri chonanirie ituguta antu kokua no ntubwa thigaraki 8 million people bahia globally bauni antu baba ingi muno no gitumbako na thigara ku na tukejotegera ora bangi nerejire no ntu antu ibo metumira sana na mantu ya cocaine tukejotegera antu baraba guta maisha jao na tukejotegera pia
antu bara omba kwithwa batata maisha yao indi ugima bwao ba mathuganio na mantu jao jonthe jakwa affected iba baingi sana gutu na kibarua ya kuthithia lakini na ndiri onto bubu ndenda kwira mutegeri rira onto bubu bweja ki family yomba kwithirwa imukuru wa njeu ina thina yomba kwithirwa i mwanowe utonyete mbogitene onto bubu bute affecta aki mwanoju kana mukuru kana mwekuru uria ndenda kuga ati rĩrĩa womba kwithiria muntu uyu agitonya kirimbo giteji kaingi withairia muciari agicumbuka sana nontu nokethire muciari na kwaga toro oni wini nyacha some kimbombete kwithwa ankiandimite muntu ukaigwa muciari akwira atiri oni Dennis for the last mieri mingi muno ntona toro indi narua impombete kumama nontu nkumenya mwana okwa akwambe safari we kuora kou rĩrĩa muntu omba kwithwa akithingithika na mantu ya mbogita twewa kiumba kwa affected wini ni kinya antu bara bamwendete na antu bara bamutungatira kwina gintu kiri family twita codependency omba kwithwa mbua for example muciari mwana otonyete kiri mbogita lakini wini muciari uyu mbuga mwana we agiukira rukira agita kuthingata nchobi kana gintu kira kiumugweria muciari no ari ukira rukira achuria haimbithi na mwana oko amwana oko narwe ne atacherero tukwa treja aina arara aomba kwithwa kwithukirwa ne amba moyo muciari uyu wini akuthangika mathugani nontu pa mwana ure no arithangika mathugani nontu pa mbogitewe antu babo bairi no kumeiba ajitwe these two people are sick uyu arukira rukiri kuthingata mbogitewe na arukira rukiri no kaga toro ukithuganairia ni ata mwana okwa agakara it's called codependency kwa hivyo endi omba kwithirwa rira muntu uyu otumire into bibi wini kaingi muno no athugania ati nontu igoni gutumira utembeca cia muntu ndiranyo ni baba ingi bauga utimanto ya muntu ndirenyangia oni ndi sasawa kwiro ti sasawa addiction is a family disease rira mbogite yeja itigu affect wa kire affect antu baba onde bara yakwe nawe kingi na kinya katutegekiria na wini riria mwana omba kwithura agikura ki family iria kuona muciari kana ethe kana ngina agitonya kirimanto ya jambo gita na akeja kwithura mbuga atukumba kubatungatira atukumenya fizi riri wate utukweja atija na kamugate kana eja na gintu kia mwana uju mbuga kuthithia bwega inya school winde muciari atiare a compliment mwana uyu nuri nontu na kuona na na kuigwa mantu jana joje mu affect ata maisha yawe tutumba kurigirwe mwana uju ugwita school rero utukuweyo nywite bua for example kwethwa kwina ndwa na mateta mwana ona akuthikira mwira bateri kuthithia assignment atiromba kuria atiromba kwithwa na thire kuthithia assignment rukiria akaroka na aretite skuru arita skuru aumete kuntu already they are already affected na mbere kinyari mo baraba kumba ndo bakitana ana baba secondary even primary school kaninya tertiary levels itubu mwarimu ithiro pay attention sana kiri twana tutu tumwitu kumanja turingithikite tuinyire tuimathuganio tutina raha tumuya tutirira rukiri tumatutira mama nontu ngina nethe baraere kurwa nontu bamantu jaja mbogita twethire tu extra cautious nikienda tuba bring on board tutikanjio batega ja criminals nikinonto tathi assignment for example nikinonto kuthinka krasine ni voko i punishment katuti extra mile ekonda kuelewa mantu jara chinchire tu rato akarate na itu wini things have changed so we have an eye of compassion na ndilo tukuga for example wini mwana jore riri aomba kwithirwa enjarea mwana uri agwita school self esteem we kethirwa very low because atikwerwa mbua nikinonto ithe kana ngina bombi toto nyakirimbo kita so self esteem yawe ka injured confidence yawe ka injured pamoni ukwithiria ana ibokura bena manto jamo ja maingi mono nontu muciari omba kwithira aria in that present mwana akura with a lot of detachment issues, a lot of struggles, anxiety na ninge kinya mirimu emwe wini tugeretie kwariria ya ogima bwa mathugani ja schizophrenia kana inya anxiety kana depression
bimo kwithiria antu banene nya bena bio biambiririe kuma nariko kuma na janthi. Kwa hivyo rira wethero ine thugani ria batu tumba kuritana mutegeri wetu wa Weru TV niki nontu ugwati bwa mbogita riu kumara rukiri ugeto kanyua ukarara home uti muntu ukumenya ina uri gwe withugania maisha ja ijaku aki indi ankondo kwira antu bara bakwajua ironda bia nkoro muno nontu bwa mathithio jau ibaba ingi sana wini kiri family. Ana tende mtu amba kwithira ki prevent ya as a family. Na kaingi muno wini tukiarire kiri mantu ja prevention no mwanka kia mbere family ierewe ne gwateja information iji tukwaria na arua bamenya ati that is a problem kinya kwamba kwitho kugwata thineji ja mwendo wa muntu uju ukwangaratana indi amwabo nandi no ukumenya iji omba kwithwa hithina na kubwa kwa muntu uju ikubwa gwaku na ikubwa kinya wantora na the entire nation tutira mantu ja mengi muno ja kuthithia kiamberi muntu ra gwitikiria na thina na kwithwa tayari omba gutungatirwa bua na muntu uju keja kuthigi ntomba kutigana kio kinya atete cibitari then better because it's possible for you also to quit without even going to a rehab. We have seen so many cases do that. You waki wa accept ati untu bubu bukuretro kombo machiara ja yo jara omba kwitho giketha jatiko kuguna na jatiko kuguna family yaku ukamwa ku live another different life. But in a situation where we need on to, it's good we tell the family kaingi monore ya muntu omba kwithro wake ajo imbogita atimenya na murimo juju kuomba gukara weterete muntu uju amua wengo gukahi gukurema na ndi pamwe barabara eta wenya rehabilitation jaja someke bara tumite tuitungatira no kwethiri 80% to 90% batejite aja bakienda indi kwethiri nyibo bakubwa zaidi na bakomba utethia bangi ku nkere nyamura gututhikira ati jukia kanya kakwita kuona mutaalamu kinyoke jaja for example ukombo consult watu wakisie kutukombo kwa advice na tatomba kuthithia mtura tukona kithano tumutethie on outpatient basis kana kithara kisio kuringana nore kari iyentu gikenda tumwandimitia mtu jaja na tumwambiria matibabu ni mtu bwa bata muno indi wi mtu mba kwithwa akienda matibabu no ntono ithirwa atikumenyenye na thina na ningi athithirwa matibabu then ukethirwa kwina plan yewe thereafter after matibabu jajo nthe athithirwa maisha ja warendelea atia kiki gituma mtu omba kubwa lakini mbuge ithina twinio ki family cietu na nturene na as a nation no ntukire nya muntu ajuti family yake wini kinya ntura wethro andite mariwo jaku kithara nyonta yumpinga na muno na nte na mbeca ri nte jankwiye nguku itirunga manturene ku mpempe iturungama ku thina iji thina mundu reona akiwata ukombo bwambo kitane kitu ngukwira wini ngugero kuthithia muruku na kutharime umbe gutonya zaidi gutethia antu it finally it's not affecting muntu ura tukona ari umwagita no it trickles down to the family to the community to the entire society and the entire nation then together area a nation that is already drawn and crumpled down by addiction no ntorera muntu omba kwithwa agitonya kirimbo giteiji utingo ginyi kombikana nya thirikari kana ngugi kinyana bakona ngugi batumba gwitethia bara mogwita ngugi ne kinya bona mbecha batumba gwitethia nuntu buburi bubagwete okombo kumpomba kwera mutegeri uyu nyane thiro engangari muno nikenda na aru omba kujukia namba ekwa ya thimu ria tukithiria show wini nikenda pomba kumwana namba ekwa ya thimu omba gutetheka but basically kankwangiri na ugo wini kiri maoni jaku ati ukombo wa mithega ti murimo jwa muntu engwa kiume it's a concern to each and every person, both the family members and the community, and we have a lot of things to do about it. Maybe bere tutirana te umbekia kuira families no tutwethirite tukiona a lot of families nyingi yetaonge cheta yanilia muntu obakona like muntu kumereke tracks unairoteri ukona Yadogona mtu very different na the other members of the family. Itonete family nyingi chiteanilia mtu. Papasilo no tubakona au kumaki tracks bakona ndo na ile wote pa muteanilia. Wow. It's a very genuine observation na muthikiri na kuthikani na kwangiri na wogwe na njana ara twina ntu baba ingi muno bakario na kambugetira isi kwenda muntu atonyete kirimbo gita
I want to say it's not easy. Nonto rira muntu atonya kirimbo gitaidi no kumenya wini na uri bwangiri ire akanywa nejere ukire anywite na ire mburi eku na ire ngoko eku tiraisi. Indi ato endo angobwira katukomiria na tumbe uteithia antu baba nontu bakwenda uteithio bwetu na bokinya bonekenda bombo jukinyu kumwiria bombo utetheka nontu it's about them. So mtenda kubera please ivomirie ni bari reach out for help. Oni gwe kijana twatetheria asome rehabilitation center otheri completely nontu mutano wetere Facebook ambira Dennis ingomenye igomba guntethia ambira manto yawe issues bawe ombete ota family mwakuru netere ana ibombere gwita atiye wenkaga kwigwo chiura na ati no tethio muntu jore nyeke ja kwithira oti ciringi ari nio ituombera mujuke na tomuthithira matibabu na nande na abwire gotethia antu bangi home kakuga there is power in expression ko family ugakira bugatejaniire muntu uria yamba kuthate kwenda kwae gutonya aria lakini nere bamutejaniire kabo muonie kinya wengwa na accept no situation yewe is his permanent verdict na hiyo maisha yawe na natejaniriru. But I want to tell you the truth, do not give up on these people because Murungu ena plan, a destiny for each and every person. Mubango Murungu ena omuntu, don't give up on them. Every person requires a chance to heal, start afresh and start actualizing their vision. Lakini mbere Murungu no eja na but there must be a vision first before provision. Ithiro imwe na wirubo kumutethia no aketho na wirubo kumbotetheka na ninge wini akomba gutetheka mbere let them not give up. Ngona antu baba ingi muno ni bejete aja na so many other places ira chotethia antu baba na thina iji be very hopeless na bagatetheka na ninge muntu waka very resourceful. So their time is coming. Time is coming. Do not give up on your loved one. Do not give up on yourself. God has a plan for you and the day is coming. Na kethero ututhikira na arwa ninge take the opportunity no tutembere aja Kambakia Somek Rehabilitation Center imugutano mbere ya Meru National Polytechnic na ningo komba kurikithirio kejano to mbe gukwaritia na to agutethia maybe deno when we thirite we antu babengi bethirite bekulukira njaraine chiaku na win experience na testimony that muntu nethere kulukira that journey aichetikiria na familia ya start noi na akabwa maybe no hakikishire family me ano bone like tumwikia choki aringi like they are not sure muntu obunaita akaita the process chominya tia rehab na akabwa na utrobo ibo chinchi kambere mutegeria ati gintu kia mbere inyangi chokire kiure kiu wini uketho wina munda jwaku utarima no tirahanda you are rest assured utekio gaketha meaning no mwankorime wande wetere mbura at least we na werigiro indrahandire imbura mbeterete yura munda jaju gitate it's the same case with our program you might not know until you do it bere bukagita moyo try nonteomba kwithirwa riri ni retagaria rira wendete kuthithia na mbere oni kuona families ikibua antu ibakubua bakara maisha mega na bakiendelea bwega na kideterminant ere kethara mtu na kumenya Murungu akutrito bwega na nikikethara muntu uyu agwitikiria untu buro bwande newe na ndia buthithia wengwa so ndenda ku encourage the family it's possible na kwimba munya betari have even 2 times or 3 times wini it happens because we are dealing with a chronic disease but at the end of the day ukethira muntu inyawe finally akomba kugwata ogima buria nombe kubwa ende ukara bwega so kambere let us not judge without trying let us try nontu bangi tukuona bakibua your son, your daughter, your husband, your spouse can also be part of the success stories that we have been able to witness. I want to tell you, do not give up because be a prisoner of hope. Do not be a prisoner of worries. Do not be a prisoner of fears. Do not be a prisoner of uncertainties. We karagwe ni ugua no agire muntu prisoner ugua ngombo ya ugua na mwithukiro jwa kurega kwithura utina imani. Be a prisoner of hope because God has a plan. Na plan yewe iguguteithia na I want to tell you na rugo family ndomba kwithirwa nkiona wini pambira daktari tukiandimiti muntu wetu twirire atiri akabwo mwanka atwire ibwega inde narua katwarigara no tukuringana no ratwa muretete tutengitikia muntu akawiibwega inde naru tukujo mutemberea ko twire nyibwega so I want to tell you it's very possible there is hope inde tukethi mweku nikienda wini ampakanya
at least mpumbe gukwa namba yakwa ya thimu nikenda gomba kuringa tumba kwaraniria. Aya, briefly nkona mathaa yetu ya kuthira maybe igwira mutegeri ugibwa kubwa mwisho ukonia families ira china mwendo wo au kumetekia tracks no kwithira na mbwani bakwaga na ati atabakambwa ampiriria kana ina muntu abatere bikwa pona muntu no kumakia tracks na kinya muntu rawengwa au kumetekia tracks na tendo mwira. Kamwire it's not a crime. You did a mistake, you made a choice, it had its consequence, you have learned. Now what you can do is not to stick there. There is power in habit. Mitugwe kwira wino kuma akirine, mikarire kwia ntuko, tutabia tu ukono kithithe tunini, they can compound to very serious consequences. Kunkwire it's high time you adapt new habit and the new routines ikenda chumba kuguteria. Kwa ikeja kuthwa no tudikira you have an opportunity, don't procrastinate. Ukawiro ujuka na okay. You never know what can happen between there. Take an opportunity and make a decision to change and start a new life, and then you see what you are going to reap. Na kiri family na bombere kwina wirikiro, keep strong. Mami ujo kundikira, baba ujo kundikira no kuiwa nkoro ekwe ni inyikiritwe. Be strong, God has a plan for you. Na Murungu agateria mwana waku, agateria mwendo waku na ningi akomba kubwa. Na nkwire namba yakwa ya thimu ni ukomba kundingira thimu tomba kuthatukia wasiliana. Namba yakwa ya thimu ni 07 0153 2840 07 0153 2840 kana uturiongera ja Somek Rehabilitation Center isaidi ya Meru National Polytechnic Kambakia ukeja ukoria wara kwina rehabilitation then ukomba kuja tumbe kwaradi na tumbe guteithia mwendo waku kana wendereage kuthikaira Weru TV because it's the leading TV station kugeria kuenlighten antu mantu ya mental health kana bakuringire thimu wini no ntu yakwiye kana bandingate Facebook Dennis Kithinji ukeja ara omba kungugo ukambona mantu ya mbita na tumbe kwaranirie na ombe gutetheka. Aya, all the best, nafanya kazi nzuri. Bwana sana. Thank you so much. Aya, kadosha mwanya mnakio mutegere Weru TV no tuba kona kanya gokinyania batu kinyago kinya kimobango jojo nkombosha mithega dinama kumania na Moritano yau Dennis omba kwithira yeturutana kwina mantu ombekia kwithira kithoma we family wina muntu ekiutumiri bwanda wa chebogitana inkomenende ukona njirera ubatere kwithira kimya mbambiriria kwithira wichinchi uturobwa muntu wenu kana kinya wengwa wichinchi uturobwa kumbeta winu wa kinyero hebira wino tukubufoya.